nakubwiye umwana muzi imyaka 18 filime niwemere kuyireba ngarutse kugira ngo nteshe ubwongo bwanyu umutwe warabonye filime nka Fake Profile cyangwa se Dark Desire cyangwa se The Unspeakable Sin Alingo Pictures nochi ku filime kambi subiramo kano kantu umwana muzi imyaka 18 please get out sohoka nawe umubyeyi ugiye kureba ifilime ubona hari umwana mubwiye abasohotse cyangwa se uyizimye utegereza amasaha y'umugoroba ukora iki saa 8 z'ijoro abana basinziriye wenda uri kumwe na nyir'urugo mwakareba aya dutangira hakora umugezi w'umukobwa muto uri muri isangiza niba uzoba sohokana jene kunepa n'umukobwa muto mwiza kureba hakurya mugenzi manza ari singo abona hari abandi zimereye neza nakubwiye niba ari umwana mwicaranye mwigizeyo mukobwa ukora aha kureba hakurya mugenzi abona umusore ibugari ariko nawe ari wenyine reba filime nuko tuyitangiye ko gukamureba undi nawe yubika amaso ariko bose bisa nkaho bose nta n'umwe ufite umuntu bari kumwe sarafati ya mbere excuse me yihanganira gato do we know each other ese twaba tuziranyira I don't think so ntago ariko mbikeka you just look so familiar ndabona afite ahantu nkuzi tu mugabo gasekamo tell a woman she looks familiar ntukajya utereta ubeshya umugore ko ufite ahantu muzi ibyo ni ibintu bya kera bigoswe buriya abakobwa batangiye kubaza bavuga uti arasa ku ntego nyine vuga iki kugenza reka kujya kumbeshya ngo ufite ahantu nkuzi I'm a little out of practice it's been a while nakubeshye maze igihe natereta biragoranye pe yaciye igihe it's been a while really serious okay mugabo arongera amuseka what you're supposed to say is that rero kamugira inama ikintu bakabaye bwira umukobwa ari wo mu gihura you notice me bakambwira ati wenda nakumenye from across the muri kino cyumba turimo cyangwa isare here all by myself ukambwiza ukuri ukambwira ati nandi hano ndi njyenyine nta muntu turi kumwe and that you came over here with one thing on your mind urangije umukambwira yuko ndari intekerezo zakuze mu mutwe nk'izihe ntekerezo you're not leaving without me ukambwira yuko utari butaye tutajyanye abasore muri iki gihe ba open ubwira umukobwa ati sister njyewe ntago nataha tutajyanye apana ibyo kuza kumbeshya ngo ndabona afite ahantu nkuzi ibyo ni ibintu by'abanyagukuru bacu bigoswe niko bimera abakobwa muri iki gihe abagabo barabuze aba open akakubwizwa ati wana biravamo nibivamo so what's your name na musore ngabwira witwa umukobwa atangira kumubaza direct witwa nde Craig nitwa Craig umukobwa azekamo what's wrong with Craig izina ryanjye se kibazo ki name ni izina rya papa Craig ni izina rya kera oh I'm sorry Paul nako nubifate nabi so ntacyo bitwaye I feel like I should just be really honest with you rero Craig ndashaka umbere umunyakuri tureke nibyo kujya kwizima mu magambo I am a little engaged njye nsa nkaho mfite fiance cyane yeah well I'd hate to make a dishonest woman out ariko ntabwo nshaka kuza kugufata nk'umugore w'umubeshyi you said kuko ufite fiance I'm an honest woman none se ubundi ndakubwiye ko mvugisha ukuri wasanga ari impeta nambaye kwirinda abasore ba Kigali nta fiance bwatinze uwo mugoroba ubu ngo umukobwa bari abakobwa bakorera imbere uwo mugoroba umwe bahuye hari nshaka kwereka atari inzu dufite abasore bagenzi bacu tujya tugiye guherezamo iyo dufite abakobwa twakoze iki twahuje buri abazungu hari akantu bafite usanga afite ahantu agenda agakora iki agakodesha inzu yaba afite umuntu bahuje bakaza kujya kuhacumika bari kumwe Greg nta kindi cyabaye yamuzanye ku nyubako yitwa Nest Share n'inyubako usanga umuntu yarakodesha akagato ahantu mu cyaro iyo afite umuntu Umvalina Phillips nagukunze we only just met abasore kukimubeshya ntabwo wankunze twahuye reka tuhacumike tureke ibintu byo kubeshyana can we drop the whole acting thing it's making me jealous ati udatuma mfuha reka tureke ibintu byo kwactinga guess I'm not nakwiyumvishemo okay I love you too King nanjye ndagukunda Kane Katis kugira ngo turyoshye igikorwa akatubyita ko turi mu rukundo nakubwiye niba uri kumwe n'umwana please mubwira abasohotse hari abakobwa muri igihe bazi icyo kintu cyera ati rero tureke kubeshyana ngo turakundana ahubwo reka tuhacumike uyu mugoroba nuko uwo mugoroba umwe bahuye zahise batahana nawe undebere kumbe shaka filime yajya yatanye filime yiswe ndakureba watching you iyi ni episode ya mbere kumbe uko bagakubise iryo uwo mugoroba umwe hari kamera muri ya nyubako imwe wa musore akodesha acuramo abakobwa hari kamera yazabarebaga bayise watching you
nakubwiye ngo nje kujagaraza ubwonko bwanyu nyuma y'iminsi myinshi. Aracyari midhe y'umwita da Premier for real. Ingenzi cyane. Aracyari da Premier, the one and only. Bwatinze iminsi yaragiye mugenzi ricuma. Wa mukobwa Lina Phillips akora hakuno atwara ambulance. Asa ya mu gitondo iminsi yaragiye ricuma zo gutandukana na wa musore nde Kane Curtis yarambeje ko twa Craig. Hano mukobwa ahantu habaye impanuka nkuko muzi abatwazi ba ambulance ahantu hose habaye mugenzi ibyago bagikorera imbere. Mukobwa ni shoferi atwara ambulance. Mburanse buri bigomba gushaka inzira hasi hejuru ntindakumirwa. Niyo yagenda muri Sansenike na polisi ntiyayifata kuko ibizikiri mu Rwanda ko baramira ubuzima bw'umuturage ntago ari ubuzima bw'umuturage. Ntago ari ubuturage bw'umuzima no ubuzima bw'umuturage. Sasa abantu batwara ambulance usanga birira ama snacks kuko ntiyabona umwanya wo kujya restaurant. I've just had a lot of practice. Ewe n'imyitozo maze iminsi. I think I need a drink after today. Ntago twajya gusangira ko kunywa. Waza tugasangira. My mate just texted and I saw it. Mwana umuntu tubana n'abarankeneye. Stop to take a breath. Man ntago bafataga ruko tugasangira se. Hano aragasore kamutereta bakorana ariko mugenzi Lina nta mwanya bafite. Bwatinze yavuye mu ijobu bafite ngo mugenzi babana bagomba gura ngo bafite akarori. Bwatinze avuye mu kazi yaje hakuno. I'm such an idiot. She even looks like me. Nibara musenzi mwana mutikisheri wanje tetara nasa nanjye. No, you're way hotter. Ako wowe uri cyo kikumurusha abantu. From the top, tell me everything. Mbambwira buri kimwe. Nick's got his trivia piss up with the boys Mva Nick afite agasura amaze iminsi bakururana. every Tuesday. Buri wa kabiri ajya kureba. And never invites you because God forbid. Tamwe akatajya kwemvita yagiye muri ibyo birori by'abasore. Exactly. Except this time I Noneho know kuri inshuro that Kai's still in Thailand abashituye bose wari witwa Kai yagiye muri Thailand. and Jono is Jono nawe sick. ararwaye ni inshuti ye. Big. Ndumva bitangiye kumvikana. So I turned on his Find My while he Rero nafashe telefone cyaho nuza app ya My Find My. was sleeping. Next, Menya aryamye. parked in Bondi. Nsanga agiye mu gace ka Bondi. Had some chicks play. Yagiye mu rugo rw'agakobwa. Hell yeah. Wagiyeyo cyane. If you're gonna cheat on me, Mva rero n'ubushaka kunca inyuma. at least have some class about it. Mva jya ubanza basi ugenda urabyigoye gukuntu baca inyuma. Kuko kano kaje kumurejya mu tujeri wako mugeza agaca inyuma. These girls. Abesha reba umukobwa baryamana. Ugoswe. Match. Inyatsi batanahuye. Match, bitch. Bye, ho. Yes. Karashika yiboroke. He deserves it. Yes. He said to us. Rwose muboroke boroka karashika. Matelefone yankwereke. You know what the best revenge is? Uzi ukuntu wakwihorera? Find the hottest guy in here and take Genda ushaka umusore w'icuci wa danje, umusore ugaragara neza w'ibogare. him up. Umucyure. I am so sick of it. Mva njye narabirambiwe. The small talk, the ghosting, the mid-sex. Yaba nawe rwose ugira gukikabona umusore muzima kamarana iminsi. You know what? It's actually not that much better on my end. Ati njye niyo nama nakujya mwana shaka igisore mutahana bigende neza. You just had that amazing night out with Kane, and I Uribuka igihe wowe uragana Kane. for a fact that the sex was good. Nibwo bakoze sex bwa mbere nawe bikakuneza kuryo waje ukanabisubiriramo. It was 2 weeks ago. Ariko ibyo ni ibyumweru bibiri bishize. And kicked down every day. Mva njyewe mbaye ndi wowe najya nshaka umusore twicunde buri munsi kuryo nakwibagiza boyfriend wanjye. How are you? None se ubundi wumeze uti? Tired. Ndananiwe mvuye mu kazi. Wedding planning? Urimo urapanga ubukwe se? Every time we put a cap on the numbers, Ati iyo burukwe utaduhuye. Kane's mom finds like Kane tumaranye iminsi Kane marapanga ko twakora ubukwe ariko Kane mama we buri munsi anyereka abakazi niwe bashyashya. you know, it's like all the other stuff too. Urumva ni byinshi cyane. Okay. Sasa amaze iminsi amenyana na Kane ibaze ko bamaranye nk'amezi angahe ariko bashaka kuba bakora ubukwe. She might. Nyoko bukwe se murabubuza ndati cyane ni byiza. Maybe. Mana bizabinejeje. Oh, you've got to be shitting. Mana utambwira ko lecture wanjye nimo ndabona. Mazanye n'ibindi byinshi mu kabari. Out her. Mana ibi nabyo ndabirambiwe. Yo, Nick, Nick, remember me? uranyibuka? Kabonye boyfriend wako karayagara ngo mugenzi ngo agaca inyuma buri munsi. Ni kagenzi kandi Kalena. Lina wa musore bahuye cyagiye mu mbari ngo basigaye bahuza. Mugenzi buri abazungu iyo bakundanya kenshi bose bakuze hari igihe bahita bapanga kuba baba mu nzu imwe. Hakujya bajya bakodesha amazu abiri atandukanye bagahitamo gutangira gufatanya ubuzima. Wait, where are you? Ana mugenzi Kane basigaye babana. Oh, yeah, they're probably on desk, Cutie. Oh, wait. Mugenzi maniga bayiberera no kuri bya video game. Umugabo wanjye wazaza future husband. Urimo akora ibiki? Piece of shit? Musenzi arimo arantsinda man. Are you scared? Mugenzi ava yavuye mu kazi. I tell you, boyfriend. Ni Kane na Lina. I'm Steve. Umva kupa abasore bawe muri kumwe kuri game. Nyene mwanya wanjye. Ni saje Axel turimo turavugana. Vaname bya headset. How's Tess? Mana utesi yarameza ate. Stories. She's actually. Mba niza nkuru zisanzwe. Don't pay me to be single again. Yo tambwa ko njya akabasingo. Axel so ameza ate. I'm excited for his big launch tomorrow. Ati Axel aje afite launch azakora iki application bakoze. Ego. Kandi akeneye ko tuzaba duhari.
mugenzi urukundo zirahari bamaranye iminsi barimo barapanga na mariage ngo gusa mama w'uyu musore ngo harukuntu atajya guza n'uyu mukobwa buri munsi sheri ndimo ndabara ukuboko Yes, I just slept funny. mva naravunitse You should be wearing your brace. wakaba yambara igikomo cyawe bagwaye kwa muganga Some tramadol. kandi kanywe tramadoro You haven't been drinking. wongeye kunywa inzoga Really? gakeya umukobwa aje kumurebera imiti abona hano icyandiko kinekira Oh, buretse gatoya nothing. nta birenze Okay, don't get mad. I was just curious. umva ntundakarire nagize amatsiko wavuga avanayo urwandiko Real estate agent. real estate agent ni abagurisha amazu You got past place valued. wafashe ahantu sogokuru wanjye yabaga ujya kubarisha agaciro kaho buriya abazungu iyo bagiye kugurisha inzu ashaka abantu bambarira agaciro k'ahantu n'inzu zihari kugira ngo abe yagurisha sasa umusore ngo agiye kubarisha iwabo kwa sekuru uyu mukobwa Well, it's barely been 6 months. Kane haciye amezi 6 sogokuru wanjye apfuye Been gone almost a year. oya sheri n'umwaka ugiye kuzura Lena haciye umwaka sogokuru wawe apfuye Hey, can we get back to the kissing? wakomeza ukansoma basi oya mamahoro wowe urajya kubarisha iwacu ngo ujye kugurisha utanambwiye mugenzi Lina agenda ababaye maniga barimo barapanga ku bana bivuze ngo ibintu byose bisa nkaho bahuje nta kibazo cyaba kirimo ntibwatinze hano hari mushuti wa mugenzi ngo yitwa ngo Axel ngo afite ngo application ngo ashaka kulonchinga bagomba kwitabira ngo yitwa Forgefit mugenzi mu buryo abantu bakumenyera gukora siporo nyine afite application ikajya gufasha gukora kitozo uri muhira bwatinze nabo bagomba kuza kuri launch yiyo app abaza munsi mukuru nk'abandi Look nice. urasa neza sheri You said that. ibyo wabimbwiye I also said I'm sorry. ariko nanakwatsa imbabazi sheri bikomeza kurakara tujye mu munsi mukuru w'abandi bamaranye igihe iminsi baza kwirika bari kumwe nakubwiye neza uzi kuri kumwe n'umwana iyi filime nyabona hey bwatinze hano dore iyi application mugenzi wabo ngo agiye kuba yashyira ahagaragara yitwa Forgefit cyangwa FF Hey, mwana nyagasani ya bite listen, I launch or not. ha app launch yabaye nziza kabisa Clay ari he Check out the Insta bitches. mwana bari abakobwa bo kuri Instagram Insta bitches nabo babaje ari benshi Easy. mwana igatangira hano kubaruta yoga kandi aranarwaye What do you think? aba besto bimeze bite It's yours. ni Tess na Clay ndetse nande na Lina Mwah. mana ni byiza Thank you. uyu munsi mwalonche inzu urakoze But it's a bloody shit show. Everyone's mana yishoye mukanya bitangiye gushoya birabire ibirori birenze The app, sign up as many people as you can. ati mu downloading application mu signing up abantu benshi batandukanye mu ibasharinge mu ibamenyeshe Hi, cutie. bite abeza kumbe na Axel navayo simwana kwambaye ibikote nk'ibyo abasaza reka wakintuwe What is this? All in ibi ni ibiki Claire umugabo wawe wamwambitse ibiki What's that in your bakwaberewe one, Mom. It's a party. Zara wambaye urimo uranywa ibiki Claire Axel said that? Axel utandega Circulate. Axel ni umugabo wa nyina wa Kazala Kiss me. Not the sheri oya nta mpamvu yo gusobanura ntangura make up uretse gato umwana ntiyemerewe inzoga Love to. Hi. Hey. yewe kamujyane gatoya Aya. sheri mu minota 10 go. ntacyo jyana na mushuti wawe ntacyo mujye gusangira I'm gonna get a top up. You gonna be okay? umva wibirakarira muraza kumera neza Go. genda muri kumwe n'abandi bakobwa nta kibazo uyu mukobwa Lina ni umukobwa n'abakobwa usanga bifitiye akazi kabo utamusanga mu bintu by'amabuwate usanga ari wenyine amasaha yose aba ari gutekereza akazi sasa Axel nta kindi cyabaye azana hakuno maniga we Kane Ready? mwana uraza kubikunda bro weno hakuno ino Holy shit. wow mbega studio keza A better you. You like? ati irememo umuntu urenza Forge a better you You know the boys at the station are gonna have a field day. ati rwose abasore bo ku masitasiyo menshi bafite field day bari hakuno baraganamo ni ba mushuti na Axel na Kane You, if you wanted, mwana uyu akaba ari wowe niba ushaka waza tugafatanya uyu mushinga take a punt. mwana ishaka icyo ukunda bari cyo ukora And you are sitting on a gold mine. hano waba wicaye ku kirombe kuri gold You mine take my advice, lead it. umva inama zanjye mwana hariya hantu sogokuru wa Lina ushatse wahagurisha bifasha ate Did. Didn't go down too well. uriya mukobwa yamenye ko nshaka kugurisha nagiye kubarisha aho sekuru yari atuye ariko ntabwo yabyakiriye neza Ah, she'll get over it. naharaza kubyibagirwa abana What else has been going on? nese ubundi bimeze bitasanzwe Just work. Wedding stuff. mane ndimo ndakora akazi kanjye ndimo ndategura ubukwe na Lina You set a date? washyizeho itariki se y'umunsi w'ubukwe Nah, she won't commit to anything. urumva umugore wanjye ntabwo arakonfirima Lina umunsi itariki y'ubukwe okay You're clucky.
She's still grieving. Erego umukobwa mugenzi ntago ari yakira aracyareza nkaho akirimo aribuka be. Just give her a beat. Banza umuha agahenge abanze yibagirwa iby'urupfu You rw'iwabo. want to spice things up again? Kandi niba uriya mukobwa nawe ubona ibintu akibikomeza cyane mwaba mutandukanye ukagaruka muri apartment yanjye akaba ari ubumaze iminsi. Anyway, to us. Reka tungemo ku bwacu batangira amashoti kandi Axel nako Kane ararwaye batangira ubuyoga. Axel aramubwiye cyangwa se Axo atuba iri bowadi bakora iki waza ukaba uri kuri apartment yanjye mu gihe uwo mukobwa atari yakira aramwandikira ati wibuke ko amubwiye iminota 10 ko bugarutse. Abandi batangiye kunywa batangiye gusinda ni Claire ndetse na Tess. Uyu mukobwa ntago agira ibintu by'agakungu umusanga kurana n'abandi bakobwa ngo bagiye mu bubari iyo avuye mu kazi ko kwitwarira ambulance abari hakuno nta kigara kunda. Ni Lena Phillips rangije aca mu bandi yiyizira hakuno areba hakuno mugenzi we Tesi yaraye baramuregera ko ashwanye na boyfriend we hano ayibona indi musore akiri abona hakurya ya ruhari imunira muri comptoir ni mutugane. Azamwa approachinga Self-service, is it? no byabaye self services. I got tired of waiting. Narambiwe gutegereza nta muntu muri comptoir. Can I get you something? Nakubona icyo kunywa You know how to make a martini? manjaka Martin cyangwa se Martini I can. nayigukorera ariko cocktail yayo Extra gin, extra. urongamo extra gin extra olives 2 martinis. ubwo ni Martins ebyiri turi bukoreshe. Undi mugabo hakuno What? aha ni hatari Oh dear. ndimo ndabona abandi hari hakurya Looks like they're having fun. ndabona basana bari kwishimisha. Do it. Reka bibere muri ubwo buzima Well, that's tomorrow's problem. ibindi nibasinduka ni ibibazo byeje byose birabareba. Well, she spent a bit more time thinking about tomorrow's problems. Erega akenshi usanga tubaho dutekereza ibibazo by'ejo Oh, I forget. n'ibyo uyu munsi utarabikemura. Sometimes not thinking's the point. I see. Ariko akenshi urubyiruko rw'iminsi kudatekereza niyo ngingo ibihari. See one of those guys. Living Nawe se nakomeze nk'abo in the basore moment, trust in the universe. babaho ako kamwanya ibindi bakavuza hagati ibizaba bizaba. Trust in the universe. I bet you want a flip phone. Waneza telefoni yawe uyu mukobwa ashaka korera imbere amwaka telefoni Actually, have you signed up for the app yet? ariko se application bayishyizemo You cyangwa know, I've been given strict orders. nabonye ifite amabwiriza n'amategeko nganshyiramo imboni y'ijisho arayani lokinga. Figure. Lena Welcome to Forge Fit. urakazaza kuri Forge Fit. What's your Forge better you harya witwa witwa Dan Mo date of birth? tariki wavukiyeho March 1988. tariki 30 z'ukwa gatatu 98 I see that. ibyo nabibonye ibindi Right. mubwiraga zodiac site indeshyo 11. hano iyi application igiye gukora imyitozo uvuga tayi yawe bamenye ibintu bazajya bagukoresha. Build. Wow ukora iki ndubaka Athletic. ndabona rwose ari umusportifu. Thanks for noticing. urakoze kumenya ko ndi umusportifu Yeah. ngakira icyo kunywa nagutunganyirije. Uyu mukobwa akorera imbere afite na fiance barimo barapanga mariage telefone ndaza kuba nyigusubiza bararebana. It's alright. Oh wow You're a terrible liar. wa mukobwa wari umubeshyi mwiza. I mean, it's fine. Ntabirenze ariko inzoga iraryoshye uburyo ukoza aga cocktail ni sawa. A proper martini needs proper liquor. Ati Martin nziza iyo urimo urayikoreye ubwo bwoko bw'iyo nzoga ukenera rikeri nzima Right. Yeah. cyane. You know a place? I do know somewhere, Atari ko ahantu twayibonera nziza twanywa actually. But it's an 18-hour flight away. ariko byaba ari urugendo rw'amasaha 18 mu ndege niho hantu uzabaza Martin nziza And you'd need a coat. kandi ahantu ni mu bukonje bakenera ikote. What can we do for 18 hours? Ni ukuri isi umuntu yafata indege y'amasaha 18. I'm sure you could think of something. ndakeka ari ikintu utangiye gutekerezaho umuntu mukuru. Bashaka ko dusangira icupa tukaryoherwa neza twafata indege tukajya ahandi hantu. Hari abasore baba bari update vuba bahita gukorera imbere nawe. You know, it is tempting, Abana kusanga aho ushaka kuncumuzara but I actually forgot my passport. mu by'ukuri ariko na passport nagendanye. Well, that's a pity. Birababaje ariko nabwo da. Please. No wakujyana iwanjye se. Coming through.
Ya, ndabona aje The way of me and his zizana Claire. Spanx. Mana mureka mbashimire kuba mwaje. Vouch for his mixing skills. Uyu musore mwanyaze ku mixing inzoga. Not surprised. He's Ntago nunguwe. good at everything. Uyu mutopo ubona hano yibogare gutunganya buri kimwe. Dan, Lena. bora na Lina. I've been staying in our nest share this week doing Uyu mugabo asigaye aba muri Netshare, ni inzu yacu ya nyiri umugabo wanjye. some work for us. Hari akazi arimo aradukorera. Sasa iyi kapo ya Axel nabo bafite inzu zitwa Netshare, nazo bakora iki? Bajya gukoreramo ibikorwa byabo mu gihe bavuye mu rugo by'abakuru nyine murabyumva. Yeah, I'm fine. Ariko iyo nzu twarayimutije ni amaze iminsi abamo kuko hari akazi arimo aradukorera. I'm not paying them so I can fetch my... Abandi rwose abashaka ko dukomeza gusinda muzo dusindire hakurya. Sasa Yudani ni umukozi wa Claire na Axel bari bamutije inzu yabo. You, Lena. Nejya agaciro gura nawe Lina. Mwana kibona uyu mutipe usa nkaho akuze ariko utuje. You too, Dan. Nta byiza gura nawe Dan. Ni Dan mo. Mana. Should mingle. Mana ndakeka twahuza. Uyu mukobwa akorera imbere. I think we should mingle. Cyane se cyane. Bwatinze. Hari watangiye kuvuga nabi. Sasa hakuno uyu yazanye na fiancé we Kaini ahita asindira mu birori by'abandi. Nawe ndebere. Axel yamuvanye, Axel niwe nyiri birori na Claire. Cyangwa se Axo. Baraje baterura maniga yasinze Kaini. Nimba ari ikintu cyabaza umukobwa mwasohokanye ahantu. Nukujya mu bantu b'abasirimu akabona boyfriend we yasinze yaborewe. Right. Ngani hangane niko bimera. Hano gira ijoro ryiza. Karababaye. You know he's on the meds again. He shouldn't even be drinking. Ati areka Axel ubukoza amafite wakabaye ubizi ko inshuti yawe iri ku miti ntabwo wakabaye mu inzoga. Ya ndabizi. Okay. Ntugi nani ugakomeza ubuzima namucyure si shiri wawe se. Karababaye. Na wa mpagasi wa Axel. Are you sure this is fine? Urashekana ntacyo ntabwo bikubangamiye. Can Uber. Turaza gushaka imodoka iducura. Oya ntacyo. Come on. Ngahinjira ndagakingurira. Bana aba gentleman. Akingurira Lina ni Dan. Nawe ndebere. Ukobwa yagiye ababaye, yagiye afite isoni n'ikimwaro n'igisebo. Hey, how's he looking back there? Yewe urabona agaragara ate mu maso, ndabona umutwe inyuma yanjye. Hindukira umurebe ukuntu yaba ameze. Nagararuka. Umukobwa ne bimusebya. Kiniga cyane kiraborerwa. Really drink this much? Naga cyangwa inzoga nyinshi tangira kumuvuganira. Okay. Kobwa yaje ababaye. Yaje afite agahinda. Marega n'abagenda atera hijisho. Hari kuraga kanzu ubona kazamutse. Mukobwa abonye maniga arimo aramwitegereza. Hari abakobwa bazi gutega kanyobwa. Ubundi iki gisore cy'igisizo tuba twazanye nabatangira kwisexifyinga mu modoka. Urebe? Kumana. Tangira kurerembura. Kumana. Nderega n'umuntu urumva iyi midomo. Yambaye impeta mu ijosi. Gashanete. Umukobwa twaherutse sheri wari barabwira Axel ati umukobwa buruho mu bw'ibintu by'ubukwemba mana sa nk'ubikwepa. Hari abakobwa bagishaka kuryoshya Kigali. Tangira kuzamura agakwanzu undatwaye. Maniga kwatera hijisho. Nabwenda kuzambaguza ubwonko bwanyu kuri y'inshuro. Tayari. Wako ntacyo wumvamo. Maniga ararangaye. Hey. Habura gato umukobwa kanambara umukandara shwida. Kobwa naye arema aratega kanyobwa. Bwatinze. Ndebere filime sasa. Umukobwa yazanye imboregwa yiwe mugani w'umurundi. Sheri. Buri urukundo ni igitangaza. Arangije. Maniga ntakora. Maniga yirirwa mu rugo kuri bya video game. Maniga nangara aho nawe. Kobwa araje. Abanza ashyira icyo kurya muri microwave, microonde. Ashyushya hano bwa pizza. Man. Uyu mugabo tuzabana usinda gutya. Arimo aramporopoza. Buriya abakobwa kugira ngo uciko nta buri mpamvu. Yagiye kubarisha imitungo ya sogokuru wanjye ntaramuhaye uburenganzira. Ateri ya mbere. Akira ibitekerezo bikure. Ibyo yashyushyaga birashya. Sasa ni bwatinze. Umukobwa yasize boyfriend we mu nzu arasohoka. Arangije aza hakuno. Memu nui. Hari aho yaje arakomanga.
Dani arakingura. Yahise yigarura kwa Dani. Wibuka Claire yamubwiye ngo dufite inzu nge n'umugabo wanjye twakodeje tujya kubonaniramo mu gihe dashaka kwiteza mu rugo. Iyo nzu twayitije Dani ngo abayibamo mu gihe arimo aradukorera akazi. Umukobwa yahise yigemura. Aya. Urumva uriya muntu wasize kuriya nta kintu ijoro yamarira. Kandi njyewe ndi kumva urumva ibintu byo gukupa amazi n'umuriro neda. Mashaka atambuka amazi n'umuriro ukore. Rero hari igihe usanga umuriro uri murakora nyeneye kwiki na wasake imfungurira urumva. Tayari yatangiye kwisexifyinga bakiri mu modoka asa nk'usedubiza uyu mugabo. Uyu mugabo ni umwubatsi. Namwe muzi abantu baba babubatsi nyine nta mufundi ujya uheza ubundi iyo umufundi urumva. Umukobwa arongera acaho hasi ntahe cyangwa iki kintu ni cyase matama cyangwa hagarutse ku muryango bimwanga mu nda. Warumara we ukomeze nka DJ Bullet uri se matama. Ntacyo wumvamo. Arongera arakata. Umukobwa arangije abonye urugo rye nabwo rugoswe. Nubyo kwifata nka faripi udatekereza udakorera imbere kanzanye mwikuremo imyenda. Byose muzajya mutegereza ko bababwiriza. Hajya mwabwonzwe n'inama yahaze kanyanga. Tayari. Fungura umukandara vuba vuba. Boyfriend wanjye nimbwa y'umusinzi. Nta kintu yakwibwiriza. Abazi yuko nge navuye iwacu nje kugira ngo tunywe kanyanga. Igihe bagira bakabura ati kirashukura. Amagambo nacyo ni make. Hano hari ibintu kongera kujya kubwiriza umugabo. Icyo ki? Urumva? Yewe tishas. Era ngababiza umushaka amazi. Rangije. Nakubwiye in episode ya mbere. After urugaboni rwa Sematama. Urugabo rwikundira icupa. Iyo huriye na Dani w'umufundi, kandi naburi abayede umva atereramo Kigali cyo kurenga. Muramenye kwikorera amatafari. Man. Abayede rero sinza umutani n'abakanisha. Kumbe. Urumva baby. Umukobwa yatana n'akantu kendani yambaye. Arabana abazi ikintu bashaka muri iyi vision urumva. Umva. Tayari maniga. Ariko na umwana w'umunsi w'imyaka 18 nababwiye. Kumbe bwatinze umukobwa mu gitondo cya kare. Yatashye nta n'inkweto yambaye. Boyfriend watarabyuka. Kumbuka taha. Harimo ari byabaye ijoro ryashize urumva. Nakubwiye umwana w'umunsi w'imyaka 18 filime tayari. Umukobwa yazindutse ataha. Boyfriend yabasigiye babana ataza kubyuka gasanga. Kugera hano. Harimo ari byabaye ijoro ryashize. Aka filime ngatuye Hasani makanika Mawaya urumva Hasani Mawaya. Tayari. Ubu nabizi Hasani hari nawe arenda kwirukanga nekara. Mukobwa ageze aha yumva ari muri flashing aravuga tuko biri kose boyfriend wanyasanga ari muri dushe aribwa kibyuka. Lina Kane yatangiye guhamagara umukobwa. Kobwa vanamo imyenda niyo yari yambaye ejo bajya mu birori vuba vuba acunguza uburyo umwete. Uko Kane nayo maruka umukobwa afata agapira ndaza kumubeshya ko arafite ibihangova. Tayare ari munyamunya manega kugera hano. Yewe ntagaze umukobwa ataharaye. Sheri nibiki I woke up, I didn't see you there. Sheri nakangutse naryamye mu ntebe sinakubona. What's going on? I just had to take the bins out. Yewe nayo maze kujyana ibishingwe hanze. Oh, shit. Nandabana. Sorry, I meant to when I got home. Yewe mbabarira rwose sinzi ukuntu natashye. It's okay. Ntacyo Sheri. Hey, come here. Ngangu nano Sheri. Arangije ahobera maniga. Good morning. Mana nkunda uburyo buri guhumura mu gitondo. Ko mukobwa ari maribuka. Gross. Oya Sheri. I stink. Ndimo ndanuka. Kamaze njye gukaraba. Listen. Aze kuri muramu.
mbabarire kubwo ibyabaye ijoro ryashize nasinze nguteza abantu. 1 minute I'm fine, and then the next. Nari meze neza umuntu umwe, React. undi mwanya rwose nakoze ibintu bitari byiza. When you react. Nanjye ntabwo mbikunda iyo usinze. Yeah, I remember. Ndabyibuka. Ntabwo bikwiye. It's okay. Mbabarire ntacyo bitwaye sheri. Mukobwa nawe ahavuye. Avuye kwikemurira akabazo. Can I grab the ring? Ariko mbere yuko nibagirwa impeta yawe iriye. Kumbe umukobwa yari yambaye impeta ye n'ijosi. Janete nibayitaye. Urashaka ikirikiza. Claire's gonna hook me up with a mate of hers. Urabona iyo mpeta nayo nakubwiye ngo wambare mu ijosi yari yanyogokuru wanjye, niyo nshaka ko nzagupropose ariko ndashaka ngenda bayihanagure bayipolishinge cyangwa se bayikeshe muri bijuteri. I think I left it in my locker. Ndakeka nayisize kuri locker yo ku kazi. Kumbe yari yambaye cyagiye ajya gura na Dani. Oya utabwira mama wanjye ko ariko wayibuze sibyo? Nta kibazo. Text me the Buriya abazungu bafite umuco wo kuntu umusore usanga nyirakuru yaramuhaye impeta ati niyo soko kuruha yampropoje nawe ariyo uzakoresha upropoza nawe akazayiha umwana we gutyo bari impeta ariko za original usanga ari diyama cyangwa zahabu. place. I'll drop it off after. Umva ninjya ku kazi naza kwitora muri locker yanjye aho mbika ibikoresho byanjye byo ku kazi nongera inyambare. Ni bwatinze umukobwa mbere yuko aca ku kazi yasubiye hehe? Yagiye kwa Dan. Aza hakuno arebe ko yakura impeta. Sasa reka impeta zibinduka impeta filime yagiye yatangira. Impeta azi ko yaje kwa Dani ayambaye mu ijosi ariko ntazi ngo impeta imeyenda wapi. Kumbe hano harimo agafunguzo ni za nzu zitwa Nest Share. Za hakuno komano banza zamuka hejuru ahantu hose kakubitiwe. Urumva twa hano niho twahereye. Urumva tuzamuka mu cyumba ana amashoka ni banayahinduye. Dani nawe yagiye mu kazi ke. Umukobwa za hakuno banama kuvurori impeta reka izinduka impeta sasa reka impeta iziri koroze. Aya anda iyi meta iza wapi? Iyi meta iri ko wapi? Iyi meta ihindutse impeta. Kuvuga kwireba urebe ukuntu ukora akantu k'ijoro rimwe ugatangira gusemeka guhumeka amasigamana ngo biryoha biryana za munsi y'igitanda. Nababwiye ngo ngiye kuzambaguza ubwonko bwanyu. Umukobwa aca akazi inzu yose amenani itara. Umukobwa mwanda mena itara ry'abandi. Iyi nzu ni ya Claire n'umugabo we Axel ariko bayitije Dani nk'umukozi wabo aba yirimo mu gihe arimo arabubakira. Umukobwa araha itara rimenetse. Itara ry'abandi mennye. Umukobwa kureba neza mu itara arebye neza areba ku itara ryari mu cyumba ahantu baraye. Hano ku itara hari hariho agakamera. Urebe filime sasa. Kumbe icyumba baraye bicundeberamo imanda ku itara hari hariho kamera. Umukobwa ibyo bakoze byose ijoro ryashize hari uwabikameraga. Nakubwiye filime yagiye yatangira. Nebwatinze hamagaye Dani aza kubimwereka. Mana nyagasani mana nyagasani. Dore bose ngo barumirwa. I know what you must be thinking. Ndabizi ibyo ushobora kubona I uratekereza. promise you, I had no idea. Ndagusezeranya ntabwo nagutega kamera nayo sinazi ko hano harimo kamera. I'm just supposed to believe that. None kuva ko ibyo bintu urimo urambwira nabyizera zagatore wayinteze. I don't even know you. Wa mugabo yeriganya ntabwo nkuzi. I don't know you either. Nanjye ntabwo nkuzi iyo twahuye by'ijoro rimwe karakubitwa ntabirenze. Hanyuma sasa uyu mukobwa yari afite na mariage arimo arategura na boyfriend. Did you look for more? Harandi waba wasatse se? Well, I mean, no, Oya nahandi hantu nashatse. Katureba ubwo ko nahandi hantu hari kamera. Buriya hari ama-application usanga amafone y'abantu agenda akatunga ahantu. Reflections. Hano hose ubona akantu k'aka reflection kagarura umuntu araga kamera. Turebe inzu yose ko nahandi hantu hesitaye amakamera. Barangije hano kuri vandarateri barebe ko nahandi hantu haba hari kamera. Barahabwa buntu bwanuza bwa smoke detector. Hari utuntu bashyira mu mazu haza nk'umwotsi cyangwa se inzu yabiye kagahita kavuza za alarm. Katurebe kuri smoke detector ndabona akantu k'umukara. Iyi nzu ni Axel na Claire bavanayo ka smoke detector. Urebe Dani agacomoramo kureba indani. Kumbe ni ndani muri smoke detector harimo akajyana amajwi n'amashusho.
harimo kamera n'ubutransmitter bw'amajwi. Ndapfuye. Iyi nzu yuzuyemo imbwa ya kamera. Where are you going? Yewe urimo urajya Still in class. Ngiye kureba Axel na Claire. Fucking answers. Mama ibisubizo. Know that it's them. Well, this is Nawe ubizi karibu. Hano hantu nahabi inzu ni yabo. simplest explanation. Is Nkeneye ko bama ubusobanuro runaka. Right. Bagira icyo bambwira. well, plenty of Bari abantu n'abantu beza. people do messed up things. Abo vuga ngo n'abantu beza usanga aribo bakunda ibintu by'amafuti nk'ibi ngibi rero. Please. Hey. Umva Dan. They're my... Umva Dan. I'm begging you. Ndakwinjiza bari abantu inshuti zanjye kandi inshuti z'umugabo wanjye. Aren't you furious? Hasi nta nubwo ufite amatsiko. Who knows what they've seen, what they've Bashobora kuba banatubonye bafite n'amafuta yandi bayinayabitse. done with the footage? You make Uribaza bazakoresha ariya mashusho. making a lot of assumptions. Reka urimo uravuga ibyo ngibyo ntabwo uzwi bwatangiye kuyaga ndi majina ni nk'ijana. This will blow up my life. Ibi bintu biraza kunyangiriza ubuzima. Please. Undebere ukora umuntu arya gatunda kakazamuhindura ikiriki ibuye. Just give Yari yagatunda none agatunda gahindutse iki? Intosho. me time to think. Umva mu mwanya wo gutekereza. Wihubu kujya kubwira Axel n'umugore we Claire bubiretse. Nebwatinze umukobwa aza hakuno. Sasa dore umuntu arayaga mu bwonko. Urebe ukuntu umuntu ayaga. Dani aramubwira ati kajya kwaza Claire na Axel izi kamera bazitegeyemo iki? Ese hari ibisubizo bampa? Uyu ngo arashyuha umutwe. N'ubundi abo bantu ni inshuti z'umugabo yabuze gato bari banamugonze. Arabizi Axel abonye ayo mashusho yahita yahereza nde Kane. Bwatinze umukobwa dore ngo arataha. Niyigeze ajya no mu kazi. Yirirwanye nande na Dani. Aya. Sawa. Yatashye afite urwikekwe. Reba icyo bita inzikekwe. Okay. Ndabona atashye ndamubaza. Ataha umugabo avugana n'umuntu avuga ati ndazi mubazi. Who's that? Sheru uwo yarindi. Reba urwikekwe mu maso y'umukobwa. Ni Axel. Ubwoba. Maniga. Sheru ngwino hano. Umukobwa afite urwikekwe. You look exhausted. Hasi ko muntu unaniwe. Long day. Sheru wari umunsi muremure ariko aravuga atavuga. What did Axe want? Axel subundi yashakaga iki? We're gonna go up to Paws tomorrow. Ejo tuzajya kwa sogokuru wawe. Get ready for fire season. Just Kugira ngo tujye mu cyitwa fire season tugende tumare iminsi mike. It's his idea. Yenda cyari igitekerezo cya Axel n'umugore we nabo barashaka ko tujyana. Maybe get a pub feed. Make a day of it. Dupakira ibyo kurya twitunganye imyenda. No good? Tugiyeyo kwa bari season yitwa fire season muri ikora nyine muri nka couple ebyiri mukajya ahantu bakajya kuruhukira ahantu kure y'umujyi. no, it's just I Ntabwo bikishimiye se oya. just thought maybe we could chill. None se sheri wahareza tukigumira hano mu rugo Axel kutujyana na couple. Hey, why don't we all go? Oya sheri oya tugomba kugenda. Me, Axe, Claire. Ni njyewe nawe na Axel n'umugore we Claire. Umudamu afite urwikekwe. And they have Zara this weekend. They could None se umwana wabo Zara arabariye muri iyi weekend. swap with her dad. Aho urumva arajya kwa sekuru. It'll be great. Biraza kuba ari byiza tureka tujyeyo. Yeah, I just Urumva njyewe feel like the place is such a mess. hano hantu haraho harasa nabi no kwa sogokuru wanjye ntabwo atunganyije. That's it. Erega nibyo dushaka no kujya ahantu hajagaraye ntabwo turashaka tuve muri buno buzima tubamo bwa buri munsi bw'ahantu hasa neza twigiriye iyo mu cyaro aho sogokuru wawe yabaga bari tujya kuruhukira. Kanongere muhamagare mu bwa dukonfirime. Bagatinze. Ndebere. Bagatinze arabafashe imodoka berekeza he? Nyungwe. Hirya iyo. Nkuko umuntu yava Kigali akajya iyo za Gihara. Gihara naho ni hafi y'umujyi ariko. Nabishenyi ni hafi y'umujyi. Akajya mbari. Bafashe n'imodoka ya company ya Forge Fit. Forge Better You. Bazano ni kapo ebyiri. Ni Claire na Axel. Ndetse nande na Kane na Lina. Baza usekuru umukobwa yarari hamwe nuza yabarishaga agaciro kaho Kane niho ngo baje gukora iki gukampinga iminsi mikeya. Alright, welcome guys. Sorry, it's a little bit dusty. Arajagaraye nta masuku aherutse kuhakorerwa. Give us a hand, Axe. Axe ngwino mubufasha urebe filime. Sasa uyabona umugabo ajyanye na Axel agira makicekwe. Inzu bafatiyemo akavideo ni yaba ngaba. Man. Cute. Bega ahantu hanyu ukuntu hari heza. Wow. Arimo arasekwe. Uyu ni mama wawe. Yeah. Yego. That's first day of school with. Aho ngaho wari umunsi wa mbere ngiye ku ishuri. Good days. Wayo ari myo minsi myiza nejeje mama. She's beautiful. Mama ni myiza. Araseka ziko babonye video yiwe. Ntazi niba abana nayibonye, ntazi niba wateze kamera. Ariko urwikekwe n'urujya ruburi yoko bafite ikintu wakoze. Itunda ryabaye ibuye. Bari yagatunda kumbe dore zindi kapoko zishimye. Axel na Claire yaho ko basomana uyu mutima uramurya.
Hey, you okay? Sheri umeze neza cyane sheri. Yes. Akira ujyane ibirahure ndaje dukora iki? Heard you Dusuke. valued. Handa ko mana mwese musanga ibitekerezo biri kuri. Yewe naga unafite kugurisha hano hantu. Ni kapo. Or use it as equity like we did with our nest share apartment. Ariko hano hantu rwose ushatse wahagira nk'iriya nyubako ya nest share mukajya muhaza n'umugabo wawe. Okay. Yewe na ibintu byo kugurisha ni risk ndende. All I'm saying is it's a liability to keep it empty. Ariko ntacyo biba bimaze gufata ahantu nk'aha hadatuwe n'umuntu ukahagumisha aho ngaho. Venom. Wahagurisha cyangwa se Or a frogger. mukajya munakodesha. A what? Ngo On TikTok? ntabwo ujya ubona bitwa abafloga kuri TikTok. Eye in her ceiling. Hari abantu usanga rwose afite nk'inzu akayikodesha abantu And everything baraganiramo icyo nakira hakuno umwe. to watch. Ata twebwe akenshi hari ibintu dukora ariko akenshi dukunda kureba. Bavuze ijambo dukunda kureba uyu mukobwa yikangamo. Gross. No. Yaba ari byiza ariko. Things nowadays. Yeah. Ata ariko muri iyi minsi abantu baryoherwa n'amashusho babona kenshi. Don't yuck someone's yum. Sheri rata sibyo rata. Cyane barisomana nuko basomana. Arakana naze matwe dukunda kureba ibikorwa runaka. Mana sheri uri gitangaza afite Speaking of yum. Oh. mu gihe tukirimo turavuga ibyo nari mfite agatekerezo hano hari uwagendanye urumogi rwe AKA the good stuff. ati bayita good stuff Herbal supplements. bakoramo imiti Brats. I've learnt my lesson. niba ndi bukoreshe nk'abo mpimira umuti wanjye Take care of you. bakiri aho Won't we, Lena? dore dani ngo arandikira Lina ati hari amakuru waba ufite ku bintu byabaye Yeah. ya Lina nindi ntacyo Unplugging. It's just checking. yewe ubika telefone bana oya ni ku kazi baba ama notification Up outside, okay? turacomera hanze turacomera he Lina narabyitaye ibintu byo gucoma bari kuvuga wafite urwikekwe hari abaje hano gutora inkwi n'ubundi ni fire season Lina ntabwo umutima uri hamwe inzu yagiye kugakubitiramo ni Axel na Claire batije umukozi wabo Dani ububakira akiri aha Dani ati wareka tukavugana akantu witoko Listen, sorry. akiri aho Couldn't help myself. ntabwo nari bwifashe ariko ntacyo Go to the valley. nari ndimo nafotora igishanga That view. hano hari view nziza yeba mwaramwe muze mudufasha gutora inkwi Let's get this party started. reka tujye gutangira ikirori byiza cyane mfite urwikekwe amasaha yo gucoma ageze ku mugoroba Whole new range. iyi niyo range kabisa umuntu akeneye Care. urabona urumogi barukoramo ibinini skin care ama bleaches God. Lena, brainwave. urumva ikora nka brain wave Here. You reckon? aha mwazakorera hano mariage Love here. You just need to spruce hano hantu njye nahishimiye rwose mwanahakorera hano umuntu yanyu nyuma y'ubukwe fairy lights. bababwira ubukwe nawe afite urwikekwe azi ko babonye akavidewo ke Obviously, but yeah. mukibera hano hafi y'igishanga hano hantu ni sawa Mum was dead set on a proper venue, but mama arimo aramubwira ngo twajya ahandi hantu hari heza hatari ahantu hapfa umusaza yapfiriye be pretty intimate. urumva atari byo sheri I have 300 cousins. mama wese waramubwira ngo ufite abakazini bawe 300 All right, cheaper. okay sawa And then when you do that, you could put it on Nest Share. none se basi naho hano hantu mutahatura mwaza gukodesha izanzwe nest share mukayishyura hani muntu yanyu What a rustic none ghetto. se kuki mwazakodesha That shit up. urumva ziriya nzu za nest share ni inzu iyo mufite kapo nk'iyo mufite abana bamaze gukura mudashaka gukora ibyo mukorera mu rugo muzayikodesha mukajya muyijyamo Claire's right though. urumva bari sawa It cyane up a bit. urumva Claire sinzi uko mwe mubyumva namwe Idea. cyane igitekerezo kibira Gonna do all that with your wrist, are you? ati rwose ibyo ntabwo twabitekerezo utarakira ukuboko kwawe kurakurya Maybe find a local. wenda banashaka n'ibindi ahandi hasanzwe Dan, he's the best. ariko mwabwira Dani hano hantu yaza akabavugururira numwe mu bantu bakora ku majansiye barenze He's fine. bavuze Dani yikangamo Should I know ngo who azavugurura hano mu cyaro namara kubavugurura bazaza bakoreye hani muntu yabo that is? Yeah. byaba ari sawa se cyane The party. bavuze Dani kiriya yikangamo Mate, I don't remember a damn. Dani njye ntabwo mwibukane ngo ni wantwaye imuhira Leaving town? ye numvishe ko ashobora kuba agiye kuva mu mujyi Give him a reason to stay. erega Dani niba agiye no kuva mu mujyi wamuha impamvu ituma aguma mu mujyi si akazi mwamuha se Let him crash here. mumuha amafaranga kandi azabaca make ni umukozi wacu Dina ntabwo abyumva Well, manimero z'uwo Dani manimero ze No, I'll get it. ntacyo kagende zivane muri fone y'uyu mugore you sure? kangende What's your pin? harya pini yawe ni iyihe 1408. 1408 ahita profitiraho arebe muri telefoni yande ya Claire arebe ko nta mashusho yaba arimo urebe filime aza hakuno n'ubundi inzu baryamaniyemo na Dani y'uyu mudamu n'umugabo we aza muri telefoni ya Claire amubwiye pini kugira ngo avanemo nimero za Dani
kandi koko uyu mukobwa arazifite ariko yanze kubivuga aravuga ngo azarebe nimero abanza kuza hano mu mavideo arascrollinga yinjira mu mavideo agenda amanuka arebe ko ari video ye yabirimo video ye gakubitwa nande na Danny Moore. Sasa telefone za iPhone hari zifitemo uburyo uhisha amafoto ndetse nayo umaze gusiba ahantu ajya muri hidden view album password bayimubwiye 1408 agize gutyara amavideo yaguyeho urebe muri telefone y'umugore kumbe muri telefone y'umugore harimo andi mashusho yicundeba n'umugabo we Axel. Uyu mudamu nawe asa nkaho ari amashusho ari muri telefone ye aryamana n'umugabo we akora sex n'umugabo we abonye umudamu aje yewe nebe kibijya mbere nari nkeneye akaru rouge bezo ajyanye rouge bezo ribam rabero rabero. I'm so glad we're finally doing this. Mana biraneje ko nyuma na nyuma turimo turabikora. Gives us a chance to get to know each other a little better. Ubebe bayigize amahirwe nayo tukamenya bigiye kure. Uyu mudamu naye afite amashusho yafashe umugabo w'umugabo niba yazi simbizi ariko ayo mashusho ari muri telefone y'umudamu. Ariko mu video ahishwe nta video ye abonyemo. Aren't you beautiful? Mana uri umukobwa mwiza. Ngaho kanjyane telefone yanjye. Yaraje kuramo nimero za Dani. We ahita yirebera ibindi. Bwatinze. Amasaha zirisunika. Bwaragiye buracu umukobwa nigeza aryama ijoro ryose. Yari yakanuye nk'igihore. Ntabyo gusinzira akanuye nk'ubupyisi. Muri impyisi ntabwo igihumbye. Niyo yabiryamye. Impyisi ihumbye rimwe mu mezi 6 ariko ihumbije wajya ni isasu jya kumva ngo pa. Ubwo ihumbije rimwe. Umukobwa yarabyutse ajya mu gasiporo. Arebe ko yakwimara stress ariko ko yirukanka cyane. Ibitekerezo biri ahandi. Ya mu gasiporo k'igitondo siporo arayikora n'imijinya siporo arayikora n'ugundi ariko siporo hari ukuntu ukora siporo nawe udatuje muri wowe ntabwo siporo ikagukora. Hey aya dore cyo bita urwikekwe yaryamanye n'umukozi w'abandi aryamana n'umukozi w'inshuti ze n'umugabo we none afite urwikekwe ko bashaka ko video barayibonye komana aga gatunda nariye umara kagiye guhinduka inonsho komana. Hey narabiye musakara zajya ninda ariko zajya batama tuntu tw'ubwenge haraho yahamagaye. Hey Tess, leave a message. Beta Tess siga ubutumwa kumbe yahamagaye mushiti Tess. Yewe ni jewe. I think I really fucked up. Mwana Tess naraburije yahamagaye besto ni bibi cyane it's bad. Yeah, I don't know, can you just call me back? Ba sinzi cyo nakora nibi nubona umwanya umamagare tuvugane. Uriya muri Yesu uzatunga inshuti magara uzatunge besto ya nshuti igura imodoka ukumva ko iyo modoka ari yawe yagura umwenda ukumva ko ari uwawe wagira ikibazo akumva ko ikibazo ari icyawe n'akari icye. Izo nshuti nizo dukenera muri Yesu nuko tuzibura. Yamagaye Tess ati mwana naraburije Tess. Don't keep this in there. Benebekira uko yakavuye mu kitozo. Yewe How was your run? I was wondering where you got to. ku sport lazima kumbe Dani umugabo yamwamagaye yatangiye gukora amasuku. So you urakora cyane. remember what we decided? Seri nagwe buka ibintu twafashe umwanzuro se. Yeah? Nago byibuka. We don't know when we're going to be back up again. I thought maybe Nago tuzi ngo tuzagaruka none ryari. we get Dan to come and have a look at things. Niyo mpamvu nahamagaye uyu mukozi wo kwishansiye Dani azatunganya inyubako yasogoko wawe. If it was up to me, I really wouldn't do too much. This Rwose byose biri mu nshingano zanjye nahamagaye na bakleya ntabwo ndi bukore byinshi cyane. place is beautiful. Ariko hano hantu hanyu ni heza. Sasa baraziranye ariko yigize nkaho bataziranye. You're talking yourself out of a job, mate. Mwana muravuga nk'umuntu uri mu kazi. Look what we found. Reba ibintu twabonye. Yeah, this is really not Ibintu ntabwo ari byiza inzu yari yatangiye gutora uruhumbu izi mbaho zaramunzwe. sure. Where's Ax and Claire? None se Axel na Claire bari. They went out for coffee. I'm just going to go. Barimo baratunganya kofi hakurya. Mind your step. Hari utunangiye gutora mu cyumba. Nah, it's fine. Thank you. Reka ndaje kangaruke mu kanya. Asiga Dani na Lina hakurya. Wagisenze urakora icyano. Sorry, I assume Babariri. this was your idea. Uyu mugabo yamamagaye cyane igitekerezo cyawe. I would have texted you back if it was. Nakabaye nakwandikiye wa rusenzi.
You can't just rock up. ntabwo wakabayiza hano warunduye ndabizi Wrong with you? aho ufite ikibazo umutwe wa mugabo You're right. ibyo avuga ni ukuri I'm sorry. kandi mbabarire Leave. vana ugende No. I mean, you should go. ndavuze ngo bugenda utagaruka simba ushaka Just move on and forget this happened. kandi wibagirwe ibintu byabaye hagati yanjye nawe I'm not going anywhere until I find out who did this to us. ntabwo erega nanjye nagenda naramenya ngo nidufashe video urumva njye napfa kugenda gutyo gusa nzi ko hari umuntu wadufashe video Us. ngo baba wadufashe video Then there is no us. njye nawe ntabwo twigeze tunabaho there is no us njye nta nubwo rigeze menyana nawe akira hakuno Perfect. mbere ko nibagirwa impeta yawe wayitaye mu rugo Mana ishimwe Mana himbazwe yarabeshye umugabo we ko yibitse yasize ku kazi Where was it? wariri hehe se yari impande y'igitanda ahita atsimba muri kora What do we reckon? aha gahunda yikurikiraniye rero Yeah. Yeah? mukomeze mwatunganye We can start tomorrow. yareka tuzatangiye ejo rwose gukora akazi neza ahantu hatunganye urebe filime saza areka afite urwikekwe yewe mu musada bwatinze amasaha 10 sasa ni bwatinze abagiye mu cyaro byabaye ngombwa ko bakora iki bagaruka kejeri bagaruka itawuni bari barajyanye muno bufurigo butoya kaba karimo umubyeri iki n'iki kugera imuhira I really love you, you know that? nisheri ndagukunda cyane urabizi nawe ndagukunda bogare nangaza umukobwa akora iki ibya kumugoroba ndabitunganya ndetse nta kibazo kobwa araha telefone irasona kumba telefone yanditswe na message na nimero atazi ngo ndimo ndakureba I'm watching you filime yiswe watching you ndimo ndakureba ninde unyandikiye message nimero nayo mfitemo urebe arongera arandika amwohereza agace ka video ya ryajoro ari kumwe nande na wa mupagasi Dani uyu mukobwa afite ubukwe mu minsi mike amuha video ahagararanye nande na fiance we abitsimba telefone ndapfuye ahawe video na nimero atazi umeze neza sheri meze neza ariko si meze neza kuko iyi video mbonye bamuhaye agace ka uri male cyangwa uri female Female. ndavuga amagambo yasubiremo Yego ye. ngo birth certificate Bus certificate. Bus certificate. Certificate. Sobiram. birth Yes. certificate Birth certificate. birth certificate Birth certificate. Birth certificate. uvuze Birth certificate. birth certificate Birth certificate. Birth certificate. what is your gender No speaking English. gender yawe ni iyihe Gender. Gender. No. gender yawe ni iyihe Ntago mbizi. are you male or female Bibaye byiza nsobanura mu Kinyarwanda. urahitamo are you male cyangwa uri male cyangwa uri female uri male cyangwa uri female Female. bimeze gute fresh umeze neza cyane. ufite wenda ubumuga bwo kutabona Yego. amaso yawe atabona Yego. ni gute wasaba ibiryo Ni gute nasaba ibiryo? Nakoresha amarenga. Nakoresha amarenga. gute icyo gihe waba Naba msabye ibiryo ariko nyine waba ufite ubumuga bwo kutabona. ugasaba gute ibiryo Nabisaba munkoresheje amarenga. ukagira ngo gute ati Nyine ari ukuntu ubushonje ukabigaragaza mu marenga. gute nyine Kwayura warangiza icyo gihe ufite ubuhe bumuga bwo kutabona. warangiza ugasaba ibiryo gute Ukoresheje amarenga kandi ufite ubumuga bwo kutabona. wagira gute wabwira Nakotoye. penis gasubiremo ako kantu penis what is your gender
What is your name? My name is Jean-Claude Ndahai. Yes, Ndahai. How old are you? I'm 20 years older. 20. How old are you? I'm 20 years older. 20 years? Older. 20 years? Older. 20 years? Older. Gender yawe ni iyihe? What is your gender? Gender. Gender? Male. Huh? Gender? What is your gender? Penis. What is your gender? Birth certificate. Birth certificate. Bimeze gute? Beze fresh. Witwa nde? Kamuji. Kamuji. Yes. Ndavuga amagambo yasubiremo. Yego. Avuga ngo birth certificate. Mvuge? Birth certificate. Birth certificate. Birth certificate. Birth certificate. Ngani gute? Birth certificate. Birth certificate. Birth certificate. Oh my God! Birth certificate. Birth certificate. Birth certificate. Wari ugiye kugira inama abagabo n'abagore. Ndabagiye mwibabariye telefone z'abandi. Ubu umuntu ashatse kureba muri telefone yawe ntiyaburamo umuntu kwandikira. Kwanza ngiye nkubwiza ukuri ndamutse mfite n'umugore ntagira umuntu umwandikira ko ari mwiza. Nakumva ko uwo mugore ari umutibwa. Gasubiremo ako kana. Ndamutse mfite umugore ntihagire n'umuntu numwe nibura unamwandikira mubwira yaba umugore cyangwa umugabo akamubwira ko ari mwiza. Uwo mugore yaba ari umutibwa. Ndikumva ashaka guseka. Uraseka ibiki wowe? N'umugabo rero ko ufite umugabo ntihagire n'umuntu umupampa avuga ati rwose Hariyo nabubwire no kwishimira reka no so wajubara n'umuntu utagira n'umuntu umureba. Hako nguko uvuze ngo bambwiye ni mwiza ukabona banditsemo hasi ngo duhure hahandi. Ibyo bindi ntabyo mvuze ibyo byaba ari indi ngingo. Ariko ibindi byo ubwo bwiza bababwira umugore wawe babarabonye bate? Umuntu akukubwira umugore ngo ni mwiza yabibonye ate? Harya wabonye tatuwaje y'umuntu umwe yari afite y'umugore we amaze kuba X ayihinduramo ingagi. Ntabwo yibonye. Ariko none ibintu biri kwisi. Yari afite tatuwaje y'umugore ku kaboko. Urumva? Barashwana bajya muri divorce ariko bakora divorce mbimwe yo gucucuzanya. Arangije aragenda bayimuhinduriramo ingagi. Bana yani. Handi arafite iyo umugore we ku rutugu. Hama bucyahinduyemo akanyugunyugu. Se papillon. Sakajepfo ruguru kajyaho kabonye hose umuje kajyana aho kagiye kose. None se RDB urayizi? RDB ndayizi. RDB shinzwe iki? Ikigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge. Nicyo bita RDB ishinzwe iki? Ubuziranenge. RDB ishinzwe ubuziranenge. Babyandika gute RDB? Bandika ra ba na bivuze RDB. Gute babyandika? Ra da na ba. Ra da na ba. Ra da na ba. Bivuze RDB. Ni ra da na ba. Magambo arambuye RDB bisobanuye iki? Magambo arambuye Rwanda Standard Board. Uyu muntu ninde? Hamagara ariko nyina wa Yezu waragowe Uyu muntu ninde? Nice. Uyu muntu ninde? Yago Fondrat. Yago narwaye inose. Ninjyewe ubivuze mbere. Here I come. Yago Fondrat. Ninjyewe ubivuze mbere. Yago Fondrat. Yago Fondrat. Yago Fondrat. Uyu we ninde?
Nice. uyu muntu ninde? Drake. Hano harakora speed. Uyu muntu bamwita nde? Njavu. Uyu muntu ninde? Koshi na Yesu. Winazari amagara ndabahamagara ariko nyina wa Yesu waragowe. Uyu muntu ninde? Karuto kivamo. Abuvuga ngo siwe sike wa Israel. Uyu muntu ninde? David. Oh, ichise. Uyu muntu bamwita nde? Tom Cruise. Gutazi. Yo, shout the season, man.